n'abajyaha tubashira no kushemera bavanga munonga kandi sima mukama watisha mwabazi n'amagara yenda twishaha ko twisha ukushagatira abagenzi baitu bita hamwe na keti ya mukama kandi kabanywanyi babo abajaha manyeri yo mana byo kare urishimwe titacirwa hagati twakira kandi hati Horo Rwanda Patrick Uwezi atreti wa Cathedral James so mwenu nawaria hano mwaharitwe sima rahanga munonga hamwe abasi mu runjogu gwebiri 16 ibyo kwezi kwa kano mwaka kwa mukamwe tugwe 2025 kandi mwabasi yoku inshabara hanga utubero ko mutano umagara geitu abo kwanye nshaka yateza twasiwa ishembera tunabe bicere cyo kwijuka Yesu yaragiremo anye nshakare bantijuko bamubamba musharaba kandi sare tushaka kuzokuva mukama waitu so pitana keto kore kwa mukatweka kabanywana bani cyane cyo mucisha munonga munonga kandi mwabija mwitero mu kigambo cyarahanga nshikira umukimu y'intumwa kungu abaro abagaratiya eshura ya mukago mushorongo gwa mwenda kuja mu mbwenu mu turece kurho mukoraje abo na kuburenga turiyajesha kuturi bataro kwamaso nabwe ico ubutira umwanya ureke abantu bona Oxe munonga abadimuzi yo kwikiriza tureke kuha umukora je nango mukora kuri waye ndoro oruhe munonga tsorokoro bi obe kandi tam kongo mukora je utakaruka nakachi nyamwero keti yo bari munongo butaruha ukweshongora ukatamucindi hato karete kibishe tujunda amanyamagara ingahe asaba dikoneje iri ku maresente za burizo benga nzakura kandi kacheka ringanire kuketera hadi kuri etare hadi kuri konka kati akaringanire tukai kai ahanye kongo mose tuvuga kacheka so mwenu ahabwemba basi nindebe akora kinyona ndebo otaro korate sese tiyege weza so mwenu hanga simu mnonga twaza kushaba kandi ikintu rabi na mushanju kirembarira zakushabira kugira ngo turacishabire Ranga kuruma bicuruge aragano mu bantu be dira katwaka aka miliyoni ngaka na mukaga ruhanga akarabyo kuko anana mukaga yona zesirana ngaka na mukaga anana mukaga ruhanga karabyo hoje azakoreka izina ya mukaga stinesa ruhanga akantorana asantine akemere Anye kozi weka evansha yanjena akanye yongu kufa asanjambindo nawe chindi kanyira tomo koni asa jambindo wera eyoka asa ivansha yanjena uri omiko watangi okuichi asa kako taripanje nareva ogoni moni manya ivansha yanjena Embarireji iyo mukuru kweberaga na musanzo kwa musanzo 2025 tuchakira kandi tukitongoza umwisina ya tateitwe neriyo mwana neriyo muri kwera amina ukamba tango imbabasi Notugamba mu kigambo cyo kijya hezo mu kintu bimbuko ya umwana ukamwereza icyonco atikurise kujajazo kama bwawe wobe ko munsi boyi tushaba mu kama program ejo kihezo mu gishaka n'abantu bona bayiteranira abo burungi bwawe n'imbabazi zawe niwe kiriza byono mutukatekateka akatekateka nawe
icyo tikikira ukamwe nuko kwitiriza n'icyo tukabahereza programme icyo giherezo umugisha ugikiriza uburyo bwawe Kristo mukama witu kama barinde kama bahomugisha kama basomsana bamishoge abagirire mbabazi mwena mukama baho businje ubwo businde barangure njo kwetereza ko muntu wena urinde mitima yanyu n'ubwenge bwanyu ukumena manyaruhanga n'umukunda n'umwana wa Yesu Kristo muzino wetu kana mugisha baranga ubushobozi bubona dateye icyo n'umwana n'umwe ukwera ubabe bamwe n'abantu barahanga mwe ubaye umwanya wo kuna programme abyo kurya n'ibyo kunywa bimwe kuzakwakira gutuma imibiri umuciganira cyarabaha umushemero ko kurabaha umushabaranga kubebembere kandi twabaza kuteka teca programme y'intakara ku muhanda w'umusaraba umushabaranga kugenda nitwe nabandi bari bazakashekure umurufu umushabaranga kubebembere hata byone bikorwa cyo mushoboze bwawe umushabaranga tutaturugaho ukuga hati no kusiyero biyona amina ukama simwe ashabe bavara tule tumushabisha aftabe yo waza kusika mtebe tadikoni no mama address mzima kwa dikoni na nimshamako kuipe tamaa kote endeleza yeso imani kwandika yeso amsaye kona sisa tewaza kozi yo kushikana yasigara barezi cyo kushikana ho bundi maze kumisemo konka byatunguze mwewe no nani bashaba yere abakama b'umugaro utema ikoni abona bahanga abona abiza kandi bakashara shikatire ndi HD wa All Saints Church Greater Mbarara kandi yo kushemerwa kwangu mnonga kusima mukama abwa season turimo turikwetegurira ukushaguza okufa no kuzoka kwa mukama wetu Yesu Kristo kandi tujye umusani tiri kwera izoberi n'urwaka n'urukwera ubu twasibantijuka mukama wetu Yesu Kristo na nabisabije bigere ukakabonero akukubashemeza no kubeza kandi akonika tumanyisa ngo neyitwe abitereza ba mukama imitima yitu eshimire kuba neyujibwa kureba ngo yayera kandi twagarukana na rahanga kandi nabwo ntijuka Yesu Kristo nariya cacu ya muheru nabejibe ubwarya nabo ubujenyi bwo kuhingurwaho ukumanyisa ngo eti yatukorera omumazima tukumentu mwijuka tabantunga sakaramento ebyo kujya bya mukama wetu tukumentu yijuka umukama akahayo amagarage ahabweitu okutucungura okuruga umugwato bw'ekibi okuruga umugwato bwa Satani no kuzomagara agatawa nabweco izoberi twantureba akabonero karunji munonga kakuru akeco kureberaho mukama wetu Yesu Kristo nayicureza na nabisabiye jibe ebigere umuringo umurumo ugwabe ni gukorwa umuhuku ukunabisebigere ebyabiri bino borofa bwinji kuko kwecureza kazansi akanabisabiye jibe bigere ukakabonero akukuboreka nguwe no muhereza umucurezi umupaskeji eyenkumibire aberane 5 ninterera biciriza umuranga ngu bonjere kwirahina rahanga abo kuba echaresire Yesu munsi no kujuna umusisi umukufa kwa Yesu amusharaba nitureba ngo umusisi kuyabeire asisire ayohira masiko aryo kwerekerera umukufa kwa Yesu yagarukana na rahanga yatunga umucisha ugogaruka arahanga no kugira ubuganzi no kumushaba no kumwirira heyi niko muzeyire kandi nawe niko mwana we nabweco nishaba ngo mukujaguza package tongere kushijima imitima yetu tugarukana na rahanga kandi kandi neito twenka tugarukane n'abantu bataye beitu umuntu wabo ine ekizibu nawe wine kiniga nawe wine nzika nawe wine buremezi nawe urebe mwasasirana mwagarukana abashejo mu maka n'abakazi abana n'abazeyire aha mirimo abakozesa n'abakozesibwa abantu bono miturire yetu wabebye butegeki abebembezi n'abebemberwa twena ukureba ngo twaza ansebigere bya mukama package yabe ubusinguzi haza twayihamu ukushemererwa izina rya mukama risimwe ekigambo cyaranga ntugira ngo tureke kuruha umukwa ubona kuburehika turyajesha kutubatera kwa masiko kama baherezo mucisha umuzina rya tatito n'umwana n'umwe tujya Uganda cyo kubanza ntusimaranga munonga bwihanga rya Uganda ko kureba ihanga rya Uganda uko kuriri wajerensa n'amahanga gandi
ureba ngo uruhanga katuhereza umugisha abo kuba ihanga rya Uganda n'ekirunga cha Africa mwene nkito abanyadini turi kushabira ihanga rya Uganda ruhanga no kugira ngo ihanga rya Uganda rigumere rije rino buteka rino businje rino kushemererwa abantu bakwatanise barece kwangana kandi umubwirobu umwaka wo 2025 nitureba ngo ihanga rya Uganda turonza kutaho mu season yo kuronda bebembezi ninshaba ngo umuyo waranga twebembere twabon turonda bebembezi tuborekwe abebembezi barunji abari kuja kutwara ihanga rya Uganda mu meisho abatari kuja kuzombushombankuzi abatari kuja kuzomukweyendeza no kurwana no kwitana haza abo bona bamanye ngo bushoborozi ni burugara rahanga abarabe ni besimba abarabe ni barondo bururu barice kugambirana kubi bagambirane je bakundane rero bararujemu bebembere abarabe batarabiremu tizanyuma y'abandi twene twebembera abantu bambe tukuratire abebembezi abari kwa batorirwe rero tuhereza rahanga izina rya Mukama risimu eji ya Kate Mukiza ya Mukama izoberi ibiro 17 ukwezi kwa kana 2025 yayita abanywani be ahantare gardens ari kuza kubagambira isteka teko chaine na inteka teke yine uko ari kuza kutongoza ebyeshongoro bye obarire mu eteshongoro etiri kugira ngo ekibitire tikijunda ebiro 27 ebyo kwezi kwa mushanju umwaka wa Mukama witu 2025 ninjira ngwabo mugisha okureba umuntu weitu mugenzi weitu kandi wishemwe murokore naza kutongoza ibyeshongoro bye ebyo kuburira injiri mwene umuntu gutumuhajira tumuzenyimo urabaye nakacana kahanga amukwata mukono kandi tongere kumushabira no kureba ngo kintu eki etagenderire cyaruka muje izina rya Mukama ryahimbisibwa baba ni beshongora bariyo bakuza itaranta zabo namba ya kabiri abeshongoze nkaba bamanye ngo mu byeshongore bari kweshongora no muringo gumwe ubwo bari kukozesa okuburira injiri mwene baba ni bahimbe byeshongoro baba ni beshongora bashemerere kubeco kureberaho eca kabiri bakeshongore byeshongore byinamakuru ebiri kubasa kwata hamagara gabantu babutosha ngo Keti ari kubana eshongora nagira ngo amagara nigashira magana oyeje kusima rahanga kandi kibikire eco tarange kibikire kiri kujunda nabwo eco nintero muranga abeshongozi bona bari kweshongora ngo bakwatanise kandi cya kabiri bongere kweshongora byeshongoro birunji ebirimo kwegesa abantu barahanga eco kubanza kwikana na rahanga kandi nabo okujo buzare burunji nabatahi babo umiturire yetu izina rya Mukama risimu nani kimwe kanisa muje behind him Ladies and gentlemen, basiro na majabu inakuwa mwisho kubachira Reverend Richard na mchana mshini mama shime bengwa niwa ni kijana na mashaka isa wakawe na uya straha kwa patu shakomani nambi tunga shongozi kano kwe shongozi kwe shongozi bedi ebukongera kuhuza kandi kumugwana Paulo kandi ubuzi abagize no kuzi bindana jaka kabuzi basenyi 07 Alishauri Yesu sasa umbazile tao 81 mwaka kufira tutakaje ndani 38 niza kushaba umulisa wa hamwe shijo na chairman ambi ukapo badusia kwa turateyo niza kushaba kwenda kugira abantu kabasha tubana tine ukoro tabe tuguza aho kusima no kwebaza mumwe bazyogu
kandi uko umwana wawe atekatekere utongoza bajeti kandi gutekatekera nongiye yuko amushaje mu ntekateka yatweta twija kandi yagakatekera ibyo kurya n'ibyo kunywa shaho ryiza bihereza umugisha tuze turabire tubiriro muri we izina ryawe musebe Kristo Yesu mukama ije pero kwishongoro kandi msie mwitego iki kumzemuna na umwami wogwe dukutaniwe twashaba ngo ngende n'aba bantu n'abandi baja konti bari Haleluya. Twaro mugisho kukwakira bidomwe
ekitiinisa kye kandi n'okusiima Ruhanga owatubasa buri omwe akasikisibwe kiyakumireze eshaaha naakora obundi bingi tukabiire turyamu bingi ni sizoni n'abantu batiganiremo bingi bakabiire kundi batayire omu bikuru konka buri omwe kiyayesigisa ahabw'izoobeeri musiima mwena nimbasiima ntiine bugari witasiime nga takongireho bintu bingi ahabw'eki turyaha wanje bya Mukama Peter nshaba ngo oyimuke obundi hari abatakwetegereza bakwetegereze gye kandi munsiimire obukiti ky'okwikiriza nkagumizamu kukurakuranisa ekitoto kyangye obundi nk'omushaija akagira kyangye konka nakikunda kandi nasapotinga omurimo gwona ogwakuba nabaasa mbere ekyo nikusiimira murayini y'okukora egi yoona naba nampeereza amaani omuri ekyo ngenda kusiima chairman organizing committee bakagenda na layini y'ekintu ekitwata omunda owishemwe murokore chairman Jackson alizitire bishaka coordinator wa Kiseni ana n'omutara w'ekyawine kuriya kabuna yake nakira imukaba balere cyangwa bakwiye no kumenya namuwera w'umukozi wenda nandangara tunombatira bandi cyangwa rero namuwera turanasheberwa soya mano okuze tukavuga chairman wa chairman kine kakora gukora gukora atatweremerere ekintu ekyo emirundi mingi mumusimbire obundi omurungi kandi kumwendera okamugweteza ejambi n'omukorosa itano zekyo nana yaba emergency okati ayise tekikakitwara ebyo kandi yayina akaana akakiiko eyakwatanisa nabo batiimu abo bagahera habishiki mwebale munonga emwakora kandi n'okusiima yebale Vicky bwe yabali vice we nakakureba nicyo takwetera konka ariko bishobora kureba okukiwanje Vicky cyaratumitse bakuterera mu ngaro abagabo n'ababyeyi bakaba bomwanya manager Tanya watare gadensi nawe tumusiima okutereza omwanya mulungi niteekateeka kwatubera kye yonikola ino okusinje omwanya ogwo kandi okusiima ekanisa yatwebembera tutandika absence ya archdeacon Venerable Patrick Katire Olsens kandi ahindi omubuulizi mu kanisa egyo kandi yazekera Reverend Janet Mushare kandi nawe n'omuziire wanje omwoyo omwana that if you know okwo obususu bwanje bwingi bukakomoka owa Reverend Janet Mushare abishara tukwatanise esiyabe nashabe mangu webale mnongo abero bashaya akomusana takurikoza anatereza nayo sanadura yebale kurara ekiro yasibo musajisi konkarya kandi omurigo gw'ekanisa still abazire banje bombi Reverend Richard na n'omupolisi Olisho Mami Richard Fusion gwe nawe n'omupolisi kazara omupolisi gwe nawe bajyaho kutikya ekanisa nebale mnonga kandi abo banzire nabakucumanya nimwe nimukimanya bakutakucumanya nimwija kucumanya mbwenu nkingasiima mumareyo kandi nsiima tiimu ya social media bembirwe akore media ndakusiima omwami akoraje my brother oyemberire omuri eki kandi oyemberire omuhango kutufuka akareba mukoro eyebirano na mushanju kwa mushanju yateeba irikwenda kubanzoza obubwijwire okwata akatamukire mumunsibire okwitiriza obusinangizi bwobakabekorera waterezera emikoro ya kontati mpaka izooba eritulifundikira tukateera hamuheru buli omwomisha tikutira munanga kusobora buli omu tikuza kukibaasa okwo wampa ekikindisa kwenda nagira ngu ngambe omwe n'ondiijo turaheze oka n'abasiima Olivia Bridals abatubonereza omwanya kikazi bakuteerera omu ngaro hariyo okukorka amaka hariyo obyoma nayenda ngu mbanze eki rero kundayanzura ekiriya kyanzurire kimwe ndikuhendera kamaka Evani mubiraho abantu obwo nikora nawe mu Revival Radio mukasheshe program mukoce
aine muko mwanga konka mwenu bazira kulanga tako mutekereze cyangwa kubaza na ndio mwebire haleluya mukama sima mnoga na kacho nayo kubanzora ekimbe dire nje kabazire banje hagize banje nakaba nezerunji okubache omubinji abanga kayiko na Western International imwe abatori mwawe kireje ekimba toranire kugira ngo muzeja binji abo kwaratira binji mbeta atumesa para izo sona naye ko muche oba ferera rero byo matugara ndabiza kuronda 50 na nyara ina to niza kodikana bena ka rero mukantukirayo enshoka neji ngateka ho bwana yo kugira band yechifro mbera ko yechifro mwaka wa 2022 bwana hadiye 2025 so bahaziba na bakunde nyeshongoro yanje bagira demand yo kugira ngo betenga ko satani mama bo muri mwe nimwe kandi kunagiye kubara kureba budget ya kosati nasanga ndamuje bazanye nk'iterana yati kubaka kweto ari katine team eri kubasa kunzindi kenyuma ekangira biyoko ugumise mu okore otukore abakwana ngo bokhala kama simo mno nashara mnatora nimalisha kama ukora na okoku tukaba fika bya muno kwandenyenga arana na okutora na kwaranga ubanire odijo kwestania unyesere kokota chibasi bwe tabahanga ya torana akatureta kandi akabareta abokweta kwanjira n'umwami mwe bari kwitiriza invitation yitu kandi rero yabo nabo umugyejo bizima Dr. Bagaba hamwe na ishemwe bitaro byarabaju abakwemera Western Medical abo kuba abenshi tubesiraho nabo twatereka gusa ubugurusi witi yarwara zeni wanje dati asa abishema bakora amagaragaro umugyejo kandi umwana abajura bakora amagaragaro dati kandi yabatabashire ntabwo usinje nakudatiye no twara ushaho wanje kandi kayo abo kumwiteruza kureba yagira ngo yabaje Dr. Belane ati mwe ukora nayo kandi iyo shunga wetu bajya so uzendi yabire barabanamu akataje mnonga nata yo wanja ndaje konka twadaka twere turabasi so ubeta zubazuba cyo ubuno bundu nabo yawo tsona tinye barutse kweka kalimaze owenka mwena wesibabo nawo abesho ngazokora banamu no kurwaza konkane zibabo nawo mukitiriza bebare mnonga echifurechi licyetenga ishara zanyu licyetenga ubuhagizi bwanyu mushobora kwateza budget ligetenga mobilization iri ku rwo muri imwe ligetenga kwe push imirimo myinshi so kuryabo ntitudakushana mbese gukora n'ubushobozi hagira bijaduka yawe bashanga kristo ine cyapa cyandikiraho nyawe nikweta ngo izo hagire mwana wanje ningashe mpara wanje ningashe ko kunyeta kwa warawe mu office cyesabo ubambere cy'indejo batara kusanga mu office naleta kwa abone umukono wo gukora ngo fasanga abantu binji ningabace enjereji ibashaba kutujekorere dutware abandi derejanjare okusya obusobanurace ati motel ikijura rero kunje bamukama bakarereka twongera kusime mbarazi ze bati tukumane mukuru kwa wabayetenga budget turabe abo kwa budget the proposed kandi ibintu bya mobilization no kora ko kubasi nebasa kucendera kurijira mana koyi ninga nebasa kweyonje kape cyo kureberaho twine abatimu y'aba radio na TVs okukora ibintu akoraje tubakatiroti na barera ngo ya Tayari TV ninga Revival TV
la meza abiri abo kwanditeka kushakura sikatoranye kutandika kwa gatanu kusyako kwa mushanju bona meza abiri almost resheka nikatuwa disashatu abo kwa mushanju na hamyeru nebirata na mushanju bueno tuwakandira akameza abiri tukabaza sakura ngokwesu ninga meza abiri kagatire mwebirango munana buri zoba kurwaninga mwene hati tuzakuchendeza kujira twaka kureba abuheru zakurambe kundero mwizo bityo ngejo ku Isaiah nakwakira mazima kabasimwe aba Grace Radio yes muzee wanje gona gamba na kunda azebuya kure na kwetera hansi nasho toshe marete atona kare wa Isaiah mwene kati abantu barimo kwa kwetera hansi bachizi kwa izize marete yo onjomure yes so nani bakandira chapale kutirani amana kumara batetete basakuchendera ninge yonje konaye kuba kutirani ya powerful feeling nugoma za concert organization in your concert and budget all about organization tinkaza kubisitinga byona boka abakureba bareba bendo mwana ati motel ebyoma rango radio stili zona slange ketu kutuza ekibitire kijuda nebyo niwe kuzagamba mazina mwebale kunoga nimbembeza istanunji ebyasagara nebyakoraje niwari kumanya ko yabugambe no ko yashobora bitashoboraje abo kubana burona ndafaka ko gwe naye ndabindeo mukamazina nada nova, vamos. Hanya berre aha kompani sharataka kumezemukweza kama shiko flavors. Mwana. Yesesha tora ndinja baba bazijanye fan na mnoga kategori na icyo kakuchere bankora nari emotional. Kandi komu mame agamba obundo umuntu kware banateka teka binjo uyo unamara nimwe nizika simu umureke ko mukoraje babaye taraha okukoraje kandi mweranga taroha kubasumura itumuru gukora cyebizoba cyane mwazi abinji kandi abatrengi bomiro tubagire jura twabakira ukundo Burundi na rukundo mbango ohazoma abereka nyoko sakimiye kitinire kanata wizoba kukana wabino bwoba kukana atungamani kurugahari kandi minji rero kunaye batimu naho robenjo byavuga kunoku nashemererwa mame Susan Ruchiri yabare kungona nikunda mnonga bweno ati ninde cyo kwara kingora ndeba oyishemwe Geoffrey Kerire no kazaba shitanyaha bane keti yishobera ndeba ekyerere cyanje master yanagamba we atira batarakire bakantira kokambere ndakaro master kansodesa kandi naturanawo munjemwe kandi yanyorra komo haraka bunyanya byona nekizoba y'umwana wawe bero master yari yanibari kamze hajya hadona ruire ewe wewe bari mnonga tulebero cyabaziro atera team doctor team western medical atukomze kora kuzayo bino byanga domonje mnonga kandi zeshati kumanya barabira nibari baba kusacrifice nimwe yonkora bakutera mungara bamagara tu abagara ndashramagara bityo cyo muri cyo nakugabira iwe na western medical abo bakira abagara biti my sister ko na babo imureka to bana na bakira dogo ko bakanyasha zeko okusawa ngo bene byaranga ba bibiri bari kule bakaruka uko cyaka kundo mo cyana bani atera kundo kumurire urunameze kwa kuro ngano kana bisto kuzera bari kujya kule tarukujya my dear Chloe come here to introduce you obudukamana wakayi Ogababa ya zai ijako kwanje okutomushitwaje na nkunda ati kitazana byona sarongo
gumete boni to kama to ya sanse na mjawa alima wakana sende sana no na gachi eba no kalfundo yao kale yao kama kalfuwe pinga sobora na watu wa kondo kwenda then by together medicine the link family mwana nao ezesha uskanya banga kusumure kandi utomunyebaze okubansiri kiranga family kandi owishe rero isiyaka kabugambereho buriya ntareba naza kugango wire bwabayo kandi ukongera kusima ayifani n'umukazi wawe uwundebere nkabura nagira ngo this is my sister surely mwebale tukunda kandi ukitiriza nkakuzara umukize bikinisa urukundiza sente rero kakuzara umutero w'umugabo atwara bakuza sente n'utakibodambura Isaiah kandi we imanyama kachimba twaronda tukabasa kuburaho biringo yona rukundo yaruvireho ibrango kukoko ikukwatiramu kandi atimano kukwatiramu rahame y'umuyezu witu ibyatayari by'acyamanya barebire cy'iporomoza kanda byinshi abo nakihabura kompotozi CPA I'm so humbled. When you are with the CPA, was a good radio. The room when you wait, the room stand is standing the shop, tap over the home and here. I tell that is there. I am one water. She said, at the national one, Nazi, but if you so you, if you should yes. Rutamhanda abakangunda wekaparuka ngoleyaza ebake bone injamo tumara baka wene kuzowa wene kujeshongora kandi takuparuka na ndafadeli ni kukoda kandi nyiramdo yabale kukonde taramuka hei awishe mweka nuko akanga chiko my brother says wewe atiyowe haya ndani mungeze chanze kwa partners beta ajira hauna mfende gani lekani wale kutiza kutaka chiko dero hata ofisio ngine yoka konta dero tukagenda tukawaza successful yale ndo kandi hauna sima tuzabwa team gate abatondo bakorera mu Reverend Richard yabali kuzetere kanisa tujero endera shamina njine kanisa sio nojia watero munga alekanja kwa wakati kumeyo ndio watu wote ndio kanisa ni nomzire ni nabazire yona njina tembazi olivia ngeno yake kama mshitwanje wangu yangore titsuru dero meshi yaswa ndio katereka nani za sima promoters gracious Olivia kwa hiyo ni pale iwe atakuwa sababu na kutosha kuona ndio gracious tunapoendelea kanisa wale tuwao kaboneza na moya kaboneza ndio ya ngeke sister Olivia nikala kutero munga ndio kwa mbono wa kiko inakolewa ankole Lydia obeti ankole kabanda bale ya YouTube kwa sababu ya yose kale songozi kwa PM yachi kole kala kijaka sejeka request kwa YouTube wa tero munga ni kijaka kao akao taushizo kwa wewe lero nala ni kama kupoka kwa ste adekakani agumashemeni mcheka TV wewe unaweza kandi akole media ndio kwa ndio kulenda kandi za asma na mama mtabana wanje kundwa kila kuombea mwewe ni basimu kandi mtendo zangu omwako alete chini nituzakuyenderaje ndije kuranganisa amana kumwangereka ishara z'umuza kunsharira rahangane mwiha esetezo mwatereza tubavuza kugira ngo soda y'imana rero batafsiranga mwewe sente zo mapakash ikwato turatero mungana sente zo mapakash turatero mungana bueno mutuze basare tugumesemo twatanise ibintu byo promoting consultant rero bizo mwinji impaki n'ibihano bijemo stoka ya fero manda kugira ajenge arabana koka bebo
twarebana nimba nka social nka platform tuzakora bizaba ni posting aho ko buri gogo wo kongera kumbagira no tabona ikintu cyawe ikora ona size yawe t-shirts ngofira ibonda zibatu box elbogo in flask so imbasha bokondo murundi umuntu se yakukonsapotinga kandi kugira ngo nyoninda yo ari ahasenze ziyambereza izoya kwanza kuza tutakashire hakuna kaongoza no kikwenda ticket that you come and buy another ticket kokanya na niteka bara sawa desente tutanje no kukuremeza ticket kuzura shobore niwe nani kuranye ndabahereza tickets ibizora gechimfuro chitabere musishebere leo kama simu abakara yeje tukunde tume okay omambia akabara ko kabakundi no kugira ngo abineho promotional thing bijya batwateho tuko bafite bana na yari arabana bokato tugira kwagamba ho kwasimbura kimugende mukiza ikibigeze juna tugambe biro bya concert rero adirista bakuru nabo babone ko kubasimba Sabe Maura Shalom Shabena Tendeye Beni Awambagamba Mugijana Yaba mukama abo kuba gospel music netwomeka netutambira kandi gospel music tekushorora abasilamu bakaturutse bakristaro manya abantu bakikatima nekwata umuntu mugwa umuntu wena yebari kolesa kete okushende mutuma y'abantu okwegesa okabura okumunjura no kutendeka abantu babo omukwikirira mukama ni kusima abwe cyonse cyo muhire ni kusima haba rukundo y'abantu baba iba kumpundisa twena hamwe twatanise kandi nawe okwatu munzire we no mushija we ntukusima ahaba bagenzi be abapromotinzire kuruga bataka kureba this gift of music that promotes love, that promotes godliness. Abubona kuiheje myaka yoni 10 abusirina bamutera amani mukama yebari ahibara kwiha ubagariho neshaki ntumanya ko mukwereza numwe abantu babo batungira imigisha abo umuntu kahereza kintu oyacha amashaka umugisha ngene mukama keto no mushiro wacu umugisha ahwe betwabagereza nitwe ndikumiza mukubashaka umugisha nabo ahwe bakorera ntukusimira akachiko na muna uchiko bundo tuireni kutebekana sebe na mnonga timu ya Jackson na bagenzi be abatebekana sizebyo kuri n'ibyo kunywa timu ya Ndale Gardens abatposting abatebekana siza nabanda batuyireho background nabakuru mu munje nabatebekana siza success yizobe. We pray Lord that you bless each and every one of them, that they will never lack for getting out of their abundance and they give it. We pray, Lord, that you bless them and meet them at their different points of need. As we are going back, Lord, we pray a blessing on the way, that you give us journey mercies. Abari kugenda haripiti amagari konka tukusima abantu binjo bahire mamotoka mwene tukushabango beni wagavuga imahandi tuzi nashagama yawe tugendeje twera tukejoma kageto kandi keti nakachiko nebiye kutebekanisa byona detuwasiga twagamba ho twashabe byona behezo mugisha nabyo bigendeje nsabira abantu bobona ntibari kutebekanisiza okwijuka okutufera ahamusharaba abumba mu ngendo muzabasi n'abagenda za magari n'ibindi byona za taxi ngo barekeje ku rugamba bivuga bitarushana bakeje mu magabo twenda kuresha kama yona erukusheshika hamwe abakwesha kama yawe itwishukanye cyakare yasheshekere ne mara ishagama yawe ikashesheka mutitire ikashesheka mutugiro businge ntabwo cyo twendesha kama y'abantu okusheshekera hamwe abantu bobona bageje bagendeje tujabuzeje okufana kuzoka kwawe kandi ishakira ishike baba bagarikayo makagabo bagarikayo ha business zabo okubona barete bwo kutwa bashaka bero kuba bagarikayo bwo ni tuko kutwiza tugarikayo bwo izina yo himsebwe Yesu Kristo kama wewe usinje bwarango wendero kuza kumuntu we mwena barinde kumeno mumanya numukunda numuhereza
n'umwana wa Yesu Kristo muje wita kandi umucagwara n'ubushobozi bwone ngo bagabire wizuze umushaka wizeze umwihamu okwirukira ningo kwasa konsa keti irukombe ko bukamabwa umucagwawe ababahereza batari baboro bakumize menebe yongera amana umucagwawe twena kumenito ati nibero byona mukama tukutetereza Yesu Yesu ori mwana kwa miga omusara Nubare yanje ntabwo kwera ari wache kama angamba kuna kwata saida ya uyaka yeje ya ito timu ketu mukiza ebirabu na mushanje yo kwezi kwa mushanje aje ku hotel ekibi kirezi kijunda edoronti ya mani mega launch itwe twasimbura